Għat-tieni sena konsekuttiva ġiet organizzata festa laħam mill-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali f'kollaborazzjoni mal-Biċċerija Pubblika u l-Kunsill Lokali tal-Marsa. L-attività din is-sena kienet mibnija fuq żewġ pilastri li jnaqdu flimkien fil-Biċċerija Pubblika, il-kwalità tal-laħam u l-wirt agro-gastronomiku. Fost dawk li ħaddu sehem fl-attività kien hemm il-Kooperattiva ta' min irabbi il-majjali u l-Kooperattiva tal-Produtturi tal-ħalib. Il-Biċċerija Pubblika kienet preżenti bi stent imtella flimkien mal-Malta Chef Society li permettiet lil dawk li attendew iduqu prodotti tradizzjonali Maltin fosthom il-kirxa u l-mazzit. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo spjega kif fl-aħħar snin il-Biċċerija Pubblika investiet sabiex isseddaq u tivvalorizza il-kwalità tal-prodott lokali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa-Civelli qalet li l-attività bħal din tagħti eżempju ċar tal-impenn tal-Kunsill Lokali sabiex jorganizzaw attivitajiet diversi li jagħtu il-ħajja lil lokalitajiet rispettivi tagħhom b'mod differenti.